kunemahembe ukuthi kungahle kuqiniswe umthetho wokuvikela ukubhebhetheka kwe-COVID-19 eGauteng. Sibutile ukuthi ngabe lokho kutaba nemtheleleni ekwehliseni kwesigameko evenilonke. Lento yenzeke eJoburg eyokubhebhetheka kwe-COVID-19 ngolahlobo izawuba nanga umthelela kwilizwe lonke because i-provinces azivalwanga into yoba umuntu osuke eJoburg angangangeni kwenye i-province. So i-COVID-19 xa ininzi kakhulu eJoburg izawuphumela nakwezinye i-provinces. Emva koko liphela ilizwe livalwa lonke kwiintshukumo zabantu, so izawuba nawo umthelela. Hayi, nami ndiyayikhuthaza into yokuba makungathi kuyaqiniswa kuba kuyabonakala msasazi uba isifo sifikile makuqiniswe. Mna ndithi ke noba ngayiwapha ku-level 4 at least msasazi kungaba bhetele ukuba qiniswe, kodwa kungavalelwa abantu babangaphangeli msasazi. Sibone kakubi kunyaka uphilile, makazame nje upresident abuye akayiphindise pha ku-level 4 but abantu baye emsebenzini msasazi. Mina umbono wami ngibona ukuthi nangabe bangaqinisa umthetho live lonke singehla kakhulu lesifo kubhebhetheka kwaso, bese abantu bagcina imithetho besibekele yona ngohulumende. Kona kuzosiza kakhulu ngoba vele ke utshwala buzovala. Ngithi kuthiwa yibona vele obuyinkinga kakhulu ngoba abantu ababe besakwazi ukufaka ama-mask beqhelelana njalo. Kodwa ke kuzomela kubhekelele phela mase livaliwe utshwala ngoba amaqiniso umthetho vele buzovala obvious ngoba yibona inkinga. Njengoba kuthiwa ukuthi eGauteng lapho leanda khona, ngithi mina mabavale khona kakhulu baqinise khona isandla ukuze iSouth Africa iphephe. Lena imbono yababukeli SABC angeke ithweswe ukuphendulela ngayo.